Setahun berlangsung invasi, Rusia masih terus melancarkan aksinya dalam menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Seperti pada rekaman berikut, di suatu wilayah yang tidak disebutkan dalam narasi unggahan, menunjukkan situasi perang yang memanas dari posisi pasukan Ukraina. Mereka terlibat aksi baku tembak dengan tentara Rusia di luar ruangan, bahkan juga di dalam ruangan. Tembakan-tembakan ganas terus dilayangkan pasukan Rusia yang hasilnya menewaskan salah seorang prajurit andalan Ukraina. Ia tampak tergeletak di tengah rekan-rekannya yang berusaha mengevakuasinya. Prajurit Ukraina ini tewas saat bertempur melawan pasukan Rusia. Пизда, пацаны, блядь, я ебу нахуй. Вышел гранату бросить, блядь. Крой сектор. Крой сектор, 1-2, блядь, пацаны, ебана в рот, Леха, блядь. Все, пацаны, блядь, куда попало? Шия, бачиш? Я Бля, так край, прямо нахуй. витік. Я тримав тільки commercial, блядь. Half an hour. Блядь, Давай, Леха, давай. нахуй, то Давай, пизда. Куда? Давайте туда, пацаны, блядь. Давай, двигай. І вони тут слева. Ну, побіг. Да, я крою, давай. Мы не туда идем, нет. Чекай, стоп, нахуй, кто сказал, что это правда? Чекай, сейчас мы все организуем. Бля, який тобі рекрут, рекрут, у нас зв'язок. Блядь, 300, блядь, рекрут. Рекрут 300, блядь. 300. 200, man. Double check. Пизда, пацаны, блядь, я ебу нахуй. Вышел гранату бросить, блядь. Крой сектор. Крой сектор, 1-2, блядь, пацаны, ебана в рот, Леха, блядь. Все, пацаны, блядь, куда попало? Шия, бачиш? Я Бля, так край, прямо нахуй. витік. Я тримав тільки commercial, блядь. Half an hour. Блядь, Леха, Давай, давай. нахуй, то Давай, давай. пизда. Куда? Давайте туда, пацаны, блядь. Давай, двигай. І вони тут слева. Ну, побіг. Да, я крою, давай. Мы не туда идем, нет. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan 402 pesawat Ukraina, 222 helikopter, dan 3.464 kendaraan udara tak berawak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 710 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 164.910 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-389.